Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Palat Shispa ar Pongut Kidikot Lembat Kinongelam Jangka United Democratic Party Hakasngi Palai Jangka Katnyo Tarik Ubenai Rempang Arajar Arpuar Kila Mino Neka Party Bat Shimda Karai Ban Ajing Kershan Ya Kakong Magdalene S. Maulong Kabami Kmat Yementa Kum ka MDC Jangka Umsning Constituency Kaban Yakun Yaka Election MLA Jangka Yeng Dorbar Tau An Kaban Salong Hausnem Arajar Arpulai Nanongpo Constituency Kinongelam Gibahakmat Jangka United Democratic Party Kibala Pa Yaka Shiti E Nokam Kikentop Yo General Secretary Jangka UDP Ribhoy Uba Lawrence Nongrum Vice President but Chief Organizers Jangka State UDP Youth Wing Uba Rional Karkamni President Jangka UDP Ribhoy Youth Wing Uba Sumar Langswer Joint Secretary Uba Pis Narlong Bat Kiwei Nongrim kabagini ginongelam gila penpau halor ka jingmi no na ka party UDP kadai halor ka nongrim baka UDP kamla asyo bansay ki MLA bat ki MDC na po Ribhoy District mentala bon snem. Sudah berjalan peran kami UDP baru kata kelompok susi UDP primary dan sub-circle di circle baru lah ini beda untuk PK kita simpui karai lam baru Banyimi nang UDP nang dengan kelompok susi nang daw kaba ikwa banyo di MLA dan nung nikmat nang kaba ni jukersan baru serta impoi sektor dan kita asyik dari jenis trilang dari jenis nilai berkat pun sih dengan yang kamu dia begini jendak dari ini kelihat naik berkat naik pusat But ahli di Jepang juga melalui Maulong Syekh Kino Elam Kekam Jungi Ngasim Rai Rampak Bagintek Berkesan ini pada penyemino Memino naga hidup pada penyusuan berkesan ini kita kata ketika wake up kepada Jungi duduk Jungi mutaksi kede But kepaan Kebetar mengapa Syekh Ba Ikom Maklili Ini lek Akan berparti Nipat lah Metai Bentar Sekian Segi tidak menaik Sayur ejutip Dari lain berapa Bandingkan kersyani Kanongrim Kabangi kuat berkersyani Nangba kapartai kan be bersitu uklah Talong ba hadin ba ikong ilawan Dan jik tibril tiblay Ni pedro ya kalongi Ngoksem kajong Ni kumbakan ni kaying kasem Kade kaying kasem kapatray Kung katim Hadin ba ni iru ya kajing Syakri jong iba ajasan Bagi ni kibahi ngasem kejong kidon yang ka mensib ban ay ke syakri ke batam na kebentar adong berkatan kejong kumbang itip ngina mela mele sibun bagi wa ba sibun ke expectation kejong hapo ka tem Ribhoy ba tentang bele hapo kanongko constituency ba ngina mela ban pen yo yang tak expectation da marba kinong nikmat jongi ki don ha ka yang bersya yang kuat pada ni penjob ikong Magdalene Group ide bendan yang sensia nang ba kajing keku anwan sya kisnong berkitau kajing kersan ini kanong rebro kadai cloud development kebangi ba ila sya ino ben entah haki southern kepada mandus nama aja katra tak ada kanong rebro kebangat kebangi kuat pensya sya ba kajing kersan ini ya ikong Magdalene esmong Ika daw dong ka jingmi na UDP kumbang ilaykan mana ki perlong kandai kadaw dong asimet kandai takum bajing semutu jungi kalong ba ka parti UDP mentak ladon pusat sen adu pelasen ya ka parti UDP dan rai pusat sen mapo nompo konstitusi hadu menta ngin padio sisimru yalau jong bende tegapu bajing keli ini kinong yalang atau ka parti kadon lawain em hapo kanompo konstitusi hak future Hakalawi dan namar bagi iba wat house dam arpo lain lo UDP kan dan lawe namar tani larai bagi ino yang kena dapat namar mitwa bagi don jong MLA don haka yang sensia niyo bangin dan kalawai hangdu namar kat kabangile kat kabangitmu niya kandu tang dikicike sudah habagi persyang bantrai nindiola habagi persyang banyak
ni syakang nanti tena tak ada keperluan era bangani no hakani kekanti nama parti UDP kenapa ngana apa penyelamat nak kenun jangan syakang kuno ke parti kebadan ke kalawai kementerian nama tak kena sama ki youth jemi ki badan hak dan ke try straight ke bekendu ke jike kata ngajini ki asdam ki balai no ke jike ke bakilai kedu te kani balai ki asdam ke bastang pengitre tingidan kam panigyo ke parti hantar ke badan kalawai wa pernah ya ki youth maki youth hi ki dei kalawai jong ke spri bak kacak penreu deta kata kanongren bangamino nama balai ngapen hak UDP ngaki bahkan dengan tangan jengkermen yang harus simet dengan train tadi sama hak tani jonggan distrik ribuan. Jadi nak kata kadang apa bami badan sekalun ke parti kepala menteri dan taki youth jemi belum terlalu jengkeri bahkan cai